Okey, masih ingat tak hari tu I pergi tolong satu orang Cina perempuan. Dia punya tala sini always keluar punya. Sekejap lagi I mau pergi tolong dia. Actually, I having this sort of problems since many years already. So my nose bleeding is caused by my nerve system, my brain nerve system. So it have no treatments and it's no medications. It's only on eye drops like that. So every night when I sleep, it's occur me at night and morning. So afternoon, no problem at all. No bleeding. So it's only night and morning when I wake up. I hope you get well soon. Yeah, thank you very I hope much. you get well soon. Yeah. So, sudah nampak tak? Ini aunty ni kali kedua datang tolong dia. Itu I mau cakap satu benda. Jadi dia hari-hari call I minta I datang, tapi I tak ada masa. So sekarang korang nampak tak keadaan dia. Pada I dia memang sangat susah. Ini I sendiri pergi tengok punya. Dia tak boleh tidur. Dia tiap-tiap malam hanya duduk aja. Kalau dia duduk, tidur kan dia breathing. Susah. Hari tu I punya budak ada datang sini check. Dia pergi hospital. Sebenarnya dia perlu buat operation. Susah lah dia ni. I datang sini balik perlu 7 jam. Sebab Johor sampai Kulai sampai sini Sekamat kan mau 7 jam. I tak boleh datang always. Lagi I punya business sekarang drop sangat. So itulah. Kalau Sekamat ada orang boleh datang tengok mereka. Okay, tak payah banyak. Korang mungkin kadang bawa sikit ayam ke, belum masak punya ke, sayur ke, kasih dia sudah. Okay, dia cakap saya apa tau? Dia cakap macam tu lah. Hari-hari makan ikan bilis, sardin. Jangan ingat makan sardin dia gaya. Sebab itu sardin kan orang derma, bukan dia. Okay, so itu aja lah. Dalam dekat masa ini I tak akan datang lagi sebab I sibuk. I punya business drop. So I perlu fokus ke I punya business. Baik, I perlu ada lebih punya wang balik sini. And then kalau korang ada minat, boleh datang sini tolong dia. Nombor telefon nanti ada tak apa-apa.